Lo prime che io abadiau, lo dusau che io espelugo troglodita, lo tresau che io museu curios, e lo tut che es troba a Brantoma. Eu causa que é seguro, Brantoma que é de las destinações mais estimadas dos turistas. Mercês também à sua abadiau, eu causa estranho em vir auto. Tot per me, la Glesa. La sua fundació, que seria stata comandata per Carles Magno, enta accessa la reliquia de Saint Sicari. Ja que monges estus en Asilia au segle VII, de seguir, aquestes n'eren pas los primers sus la plaça. Lo parça que estu ocupat autaleu lo neolitic per habitants de l'anno mistic qui praticaven rites pagans estranys alentor d'una source qui xorlut en guerra uei. Los monges haberen laudat aquel raigo miraculoso enta reprimir las darreras resistències paganes? Apres, qu'avem un gran esperigo troglodit un enluminats escultent un scène du jugement darrer. Qui, perché e quin nat racconte e nat document escriut. Aquest silenci qu'ei una partida du misteri. Darrere causa estranya, lo museu consacrat a l'obra de Fernand Desmoulins. Badut en 1853, qu'era lui dos més famus portraitistes e gravadors de la sua època. Pendent 2 ans, qu'estu embadit per esperits qui gabidaven las suas mas de desenyaire e qui signaven per ret l'instituteur. Ton vieux maître. Ou Astarte. Senza aquest sapiela les misteris e legendos, que si dormire tranquille, que potrem l'endereia a plaser sul bord de drone. En perracò, Brantome che perdecheia e che se senza dise lo capdui de l'estrany e de l'esotérique.